koja je donijela međunarodno priznanje Crnoj Gori. Prethodnici su jako puno rekli prije mene. Ja vam kažem da pored našeg strpljenja, pored naše ljubavi i pored našeg čovjekoljublja i bratoljublja moramo povući liniju. Ovdje na slavnom Grahovcu dopuštamo da zastava koja nikad nije bila ovdje stoji na ovoj crkvi mučenice. To je naša tolerancija prema neznavinim ljudima i odgovorno tvrdim da učesnici Grahovačke borbe i ti junaci koji su ovdje izvojevali bitku protiv jednog velikog carstva, protiv Otomanskog carstva, ali ne treba zaboraviti da u Otomanskom carstvu nijesu bili samo Turci i muslimani, nego su bili i Grci, i Srbi, i Bugari, i Rumuni, i svi porobljeni narodi. Mi ovdje obilježavamo bitku koja se vodila protiv Otomanskog carstva, a u tome carstvu je bilo puno naše braće pravoslavne koja je išla na našu slobodu. Jer su bili ljubomorni na ove slobodne krše, na naše vladike i na našu istoriju koju smo krvlju platili. Ja vas pozivam da dostojanstveno uvijek, ali sa velikom mjerom, budemo ljudi koji će tačno znati gdje da postave i prijatelje i neprijatelje, gdje da postave i braću, jer nije samo to da okrenemo drugi obraz. Okrenut ćemo mi drugi obraz ako treba čovjeku, ali ne čovjeku, neprijatelju, izdajniku ove zemlje nikad ne smijemo dozvoliti da ne kažemo ne. Jer mi smo potomci onih ljudi koji su ostavili sve. To jest, nijesu mnogo ni imali da ostave, ali su ostavili i porodicu, i kuću, i taj slameni krov, i tu pozemljušu kuću, i djecu da odbrane Crnu Goru. Dozovimo se pameti i zajedno da se ne dijelimo među Crnogorcima, dođemo do jednog velikog cilja, a to je sloboda ove zemlje, sloboda Crne Gore za svakog čovjeka koji je voli i poštuje. Neka vas Bog čuva i blagoslovi, neka je vječna Crna Gora i samo hrabro i dostojanstveno. Bog vas blagoslovio.